ገባሽ ይሄ የመንቀጭቀጭ ምናምን ታሪካ በቃ ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ፈታ ብሎ ይምጣ ምክርሽ እኮ ነው የሚመች ጨርሶ እዛው እየቃመ ነው አይደለ እንደጀመረው አጣጥሞ ጨርሶ ይምጣ ቀስ ብሎ ምን አያስጨንቅ ምን ሰው ማለት እኮ እንዳንቺ ነው በቃ አቃለሁ ምክርሽ ራሱ ለኔ እንድነግርኝ አልፈልግም ምክርሽ ራሱ ማንቱ ሲሙድ ጎርሲኪ ከናቱና ማአጃይባ ነው ገገረገሩ ደንዳ እንሂው አቺሪ አሪፍ ለማንኛውም ሰርፕራይዝ ጉዳይ Hello. ይዶር ማጂሽ ሸጫን ለምን ገዛልኝን ወርቅ ሸጫን ለምን ሸጫለሽ ወይ ዛሬ Hello. Hello. ለላላ ተነግሪ Hello. Hello. እኔ ቆርጥልኝ ታይጂ Hello. 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 አሁን ዳፈለለ አመሰግናለሁ ስላሰብሽልኝ ምንድነው ማለት እንደዚህ ያሳምራል እንደዚህ ያሳምራል አብረን እንበል አብዲስ ትሞክሪ ያሳምራል Hello. ወይ ሰይድ ኮ ከብትሰራ መራቹና ማበረቻ መራቹ ተቀማውና ወጅ ማማራ ወዲ መራና አየ ምንድነው እቺ ልጅ ለምንድነው ግን ካኔ ህይወት ማታስወጣ ምን ብለሻል ነው ሰከ ሰይድ ህይወት ያስወጣል እኔ ምንም አላውቅም እኔ ለሰው ልጅ በቃ አሁን ሰይድ አንተ ትኬት አጣክ ደወልክ አይደለም ለምን ከሌሊቱ 9 ሰዓት አይሆን ባልሽ ተቸግሯል ብትል እኔ ላንተ አንሳለሁ ደሞ እኔ ጠላት ነኝ ለምንድነው ለሷ የምትናገር እኔ ነኝ ሚስትጋ እሷ ነሽ ሚስትክ አንቺ ነሽ እኔ ጋር ደውል እና ሰይድ እኔ ጋር አንቺ እኮ ተረብሻል ብዬ ነው ወይኔ ያው ገዴን ላል ሰይድ ኑብራካ ኑፈየዱ ፈከሲቴ ኑኛት ለማንኛውም ሰርፕራይዝ እንዴት ነው አለፈች ዳርቢቴ በኔ ፈተና እኮ አልፋት አቅምሳ ማን ደርባ ቆርማታ እኮ አኒ ቆርማታ ማይኩ ምንድነው የጥኮ ነው ማይክ ውበት ቪዲዮም እኮ ይቀርጽ ነበር ቪዲዮ ራውት ጌጥ ለቴ ማይክ ወላሂ ሰይድ ይሄ ቪዲዮ አዩ እንደ አዩ ካሜራው አዩ ምን እንደ አዩ ካሜራው አዩ ካሜራው አዩ ምን ሰይድ የመን ራገረ ኢትዮጵያ ዋነት ይጋሉ መልከ ዳቤቴ ሰሙን ሳዲቀሩ ኩሰታያችሁማ ጅራ ዶፉ እንደንደኝ አኔ ለዋኑን ጎዶ ወላለ ማጀቴ ማማ ጋር በለስት ሰይድ ረከቴት አልহামዱሊላህ እንረከን በገነጋ አንተ ሲያወት ሳንዝሩም በ ሐመሙ ማን ይኩን ሲጃለታ ከንጀሩ ሳነራ አገዋኒ በርባል ሰይድ መራቴ ከራጉበት ረከቴ ያፈየት መራቻ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወርደተ ዳቶት ከና ከም ጅርተን በከጅተን ነገኝሽ ወጅን ሀጅራት ብቻ ጉያራ ማልቃ በደ ሲኒፍ ዱፌ ኩና ኩ ማልተ የመን ረከች የደጀርነም ተቆተ ሶሊሚን ዱፌ ጅረቹዳ አልহামዱሊላህ አኒ ረከኔ ነሞተን ሄዱ ሰይድ ረከቴ ከራጉበት ዋንት ከቲ ደቤ መራቴ ከራጉባ ጅማ ቀመው ኤገሌ አችታፌ ጀዳ ጅረሚቲ አኒ ረከኔ አልহামዱሊላህ አንዱራኑ ዩ ሱመያ ሀገራኛ አለ አባ ኢልማን ኪያት ረከቴ ጭንቀሜ ዋን ትንገብ ደቤቴ ሃዱፍ ቱፍቱር ያን ኪያ ይቹላ ሲኒገለ ከናፉ አኒ ረከኔ አልহামዱሊላህ ፈያ ቀባ ነገ ቀባ ይመራነለ isiman hagaranya tuf yaadeti male wanni ta'e tokkolle hinjiru jechuudha kanafu ani waan rakkadhe tokko hin qabu irrakkanne namoota hedduullee moo isa rakkate jira akkaawuntii kan keenaa ergi waan tikeetti ittiin dhuftu si erginaa jedhaa turan jechuudha hedduunaaf galatooma ulfaadha hedduunaaf galatooma ani rakkanne keessalleen galatooma isin jedhe isin deebisee jira sumayya mahagaraa nyaadhee abbaa ilmaan kee itti hafiigaa dhuftuuf yaade ansanumaa fi malee wanti rakkadhe tokko sin jiru wanti maraadhullee hin jiru maraadhullee rakkadhullee dura rabbi sana rakkisini atis galatoomi kanaafuu irratti daawwattoota keenyaa har'a maaliin dhuftee kan jettan taate yemen irraa gara Itoophiyaa dhufee kun adaamaa jira waan sumayyaan godhaa turte kalee dheengadda quba qabdanii jamiilallee akkasitti obboleessi kiyyallee jalaa fudhatee wanti fudhateefis innis waan biraa yaadee osoo hin ta'in yoo argitanii ani jamiilaa qabee Sa'id gad dhufee sumayyaan jamiilaa barbaachee dhufte wal arganii wajjin haasa'anii wal araaramanii fi yaadni isaa akkasii sabmuun nama hundaatu garagaraa garuu anillee akkasitti obboleettiin jallee harkaa balleessite obboleettiin jallee Jarman irraa waan bareeda goote baga deebistee baga itti wanti goote
bilbiltee fi jara wal quunnamsiistee akka ilmoon argamu goote maaliif yookiin taate daa'imattiin sun haadha isii malee ala buluu hin dandeettu obboleessi kiyyaa waliin beekani yoo viidiyoon imal duraa wajjin haasa'u takka argite malee qaama biratti hin guddannee biratti hin dhalanne waliin beekan si galee kanaaf hin rakkatti hin bootti yeroo daa'ima mucoo fiddee dhuftu sanuu argite of dubbataa hin jirtu raftee jirti booyaa dheetee gaggabdee jechuudha sa'aatii magasiisan keessattuu jechuudha maaliif haadha keetti wanti jetti akkuma itti shawadee fuudhee sila daa'imni bootti bajaajitti koranii fiiganii fudhanii jechuudha sumatti taphachiisan dagachiisanii deebi'uun sun na gammachiisee baga deebite maaliif ilmoon haadhumaa wajjin taati hagaan achii kee as dhufutti dandeettee wanti hin jettu buluu hin dandeettu wajjin si galee wajjinis buluu hin dandeettu rakkoo uumamaa jechuudha kanaaf sun deebi'uun haa galatoomtu obboleetti jallee tajarman jirtu obboleellee achitti rakkadhee namoota hedduu si gargaarraa akka wanti kennu arganii galatoomaa isin jedhee jira jechuudha nam tokko irraa waan fudhadhe tokko isin jiru ani hin rakkadhee isin man garaa yattee dhuftuuf sanuma isin himuu fi amma dhufee adaamaa jira beeza wajjin jira beeza maaliif waame sababiin wanti waameef illee aayyuu ittiin himne finfinnee dhaqee qofa mucayoo samuu jedhamtu samuutu finfinneetti wal agarreetti mana sumayyaan jirtu bakka galtee yoo jiraatte naa himi jedhee isii qofa gaafadhe isilleen immoo yoo hin beeku jettee mana arguu hin dandeenye naan jettee jechuudha sanis qorataa dhaqeetti amma dhufuu kiyya aayyuutti illee himne beezaa maaliif waame aayyuu bilbiltee waamtee jirti aayyuun dhufaa jirti maal jettee tiniin gaafattaa Sa'id naa bilbileetiin dhaamsoo hin dhaame si galee dhaamsi hin dhaame illee maali aayyuun samooni rakkoorra waan jirtuuf sumayyaa fa'aa wajjin wal dhabbiirra waan jirtuuf na aartee ittiin jalaan dubbattu jedheetiin dhaamsan irra dhaame jettaan dhaamsin irra dhaames rakkateetiin achitti waan tikkeetti ittiin dhufu dhabeet karaa gubbatti maraatee ciisaa jira si galee waan tikkeetti dhabee karaa gubbaa jira rakkoorra jira kanaafu birri 800 si erge sanirra 780 taatu tikkeetti muriitiin ergi asantamaan dhufu waan barbaadeefi karaan ittiin dhufullee guyyaa roobii malee xayyaarri waan hin jirreef guyyaa arbaa malee waan hin jirreef sabtii sanbata guddaa jumaa kanneen kana yoo ta'e tiraanzitii biyya biraatti deemanii kanaafuu tikkeetti muriitii 780 ani silaa akkaawuntii keessaa qaba. ከየት መተሽ ነው ሐሳቢ ሆንሽ? የኔ ሐሳቢ የኔ ቆንጆ አሰብሽለት ከአካውንትሽ ላይ ቆርጠሽ ይምጣ የአዩ ሰይድ ሳይሆን ያንቺ ሰይድ ሶስተኛ ሚስቱ ለመሆን እየሄድሽ ነው ቁረጭለት አታፍሪም እንዴ አጉል ሐሳቢ ነኝ ብለሽ እዚህ የራሱ ገንዘብ ነው አንቺ ምን አለ ቆርጠሽለት ቢመጣ በሰላም አንቺ ምን አገባሽ እኔ እኮ ሚስቱ ነኝ አንቺ እኮ ተራ ሴት ነሽ አገባሽም ተራ ብለሽ ሰው አትናገሪ እናቱ እኔና አንቺ ገና የምናወራው ነገር አለ ጭራሽ በስልክ እየተደዋወላችሁ ማውራት ጀመራችሁ ቁረጭለትና ይምጣ አገባሽ ብዙ ብር አይደለም እኮ 70-80 ሺህ ብር በቃ አገባሽም እኔ ስንታለ አካውንትሽ ላይ ስንታለ ኦኬ ኮዱን ታውቂያለሽ ልስጥሽና ላሳይሽ እንደድሮ ቁረጭለትና ነው ምቺ ከሆነ ሁለታ ዋይልኝ ምቺ ከሆነ ቁረጭና ምን ልዋልልሽ ሰይድ እሺ ውዷ ሚስት ሁለተኛ ሚስት ትኬት ቆርጣ እንድትመጣ አረገች ብለሽ ይሄን ውለታ ዋይል ከደፍቴ ዱፍቱ ኩመ ሰደተማ ባስቴ ሲዋምቴ ቆጡ ጀዲቶ ተነና ኦል ደሞ አሁን መጣ ነገ መጣ ምንም ችግር የለው እኔ ሚስቱ ራሱ እንደዚህ አልተጨናኩለት ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ሮብ ይመጣ መንቀጭቀጭ አያስፈልግ ተቀሮብ ይደርስ ገባሽ ቀስ ብሎ ይመጣል ሱመያ እንደው ከነ ልጆቹ ሄዳለች ምንም ያንቀጨቅጨው ነገር የለም አንቺ ደግሞ እንዱ እንዳማረብሽ ቀጥ ብለሽ ከህይወታችን ውልቅ እሺ እኔ በሱ የመጣ ባለፈው እንደዛ ደብድቤ ጆሮሽንና አይንሽን ነው አይደለ ድራሽን ያጠፋውሽ ልብሽን ነው ከዚህ ውስጥ ማውጣልሽ ቀጭቅጭሽ አንቀጭቅጭሽ ፕሌኑ ተገልብጦ ባለቤቴን አሳጥተሽ እኔ እንድሞት ፈልገሽ ነው ገባሽ ይሄ የመንቀጭቀጭ ምናምን ታሪካ በቃ ቀስ ብሎ ተረጋግቶ